Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nagbenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kash nak terekam jika National People's Party ni ke NPP. Kapit nak benta ki nongrep, kabla tip kum ko Farmers Front, kala syong jingalang benta ka apulai truk uyayong arajar pausan, banjit ikinang kit kam jangka, kiban pentelun ya ke kam ban yarap ya ki nongrep. Haba keren cikilar petai kubor, Chairman jangka Farmers Front ubah Himalaya Muktan Syang Peliang, ulang bahaduk menta kidan rantang sanajan terus pa san punyongut ki nongrep, kibladat register yalade, bende ya usensar syaka sorkar, Henry haduk benta, kibarayo ajing menjur na ka sorkar. Kidang rantang sawajar cis pangut, baka pisah baka sorkar kala pelat syaki kalong sanklur rapu arlak tingka. Ubah Syang Peliang uloong baka daw kajing duna palat kinong rep ban register kadai nama kajing suki palat ki officer jang ka agriculture ban pendep ya registration. Ulai thu bagi dan kinong treman ngob haru ki bakloi ban yarap kinong rep, hendak kiru kimpat peipang bah syapang ke CM Assure scheme. Nang tahu le thu ba na kita ki sawajar cis pangut kinong rem ka sorkar ka thiet san busan tingka shikilo yu sensar bahe leni ushi number sau pho tingka yu r number balai pho tingka yu lai number ule thu ru ba na ka benta kinong rep kwai ru le keren kumnu ban penbiang ye ki dawai namar ba bon ki ding kwai ki belayap tramlot hakabe dei pat ka sebo na ka benta ki berep jor uske tri jong ka front uba agent star kor kalang ula batai ba ka sebo ka ba ka sorkar ka penbiang ye kinong rep benta kelajan poi. Di hari ini kerja alam mutasi nilai yo bangin sam ya ki appointment letter bathum kam ya ki presiden repair sampai ke district ri khasi jentia di Bhoi Jungi nilai yo bathum ya ki district president kapun pau ba ke Seng Jungi na ka Farmers Front nilai rai bangin ya trade borba ya benta kajimba kajimnek jong kinorep dumi de lomba kini ki presiden ki bangi layo bantung matasi kin form de ka district committee anda ki lipai de kata ka district committee nila aipor ki bakin pendep apa sibenai but nila aipor de ya ka district ba kan form ya ka block committee man ka konstitusi kendan doi ka block kata ka block committee andan ngira aipor iki apo lai benai ban pendep de kani ka proses ban complete ya ka organization kala ya chat nang ni sakmat ka organization jong ka party ka organization jong ka NPP Farmers Front nang ni sakmat kan ya chat no nang ba andang ilayo ya kita ki members lan ki nong kitkam aga district level aga block level nang da sakmat ngin sa persyang ba ngin penpoi ki jingirap ngin penpoi ke jingkersian ngin penpoi de ya ka jing pentip lane ka awareness ya benta kinong rep jungi de kendiat de ngilayo banyak keren alor ka scheme CM Assure ka CM Assure kade ka scheme ka ba ka sorkar ka peniat ka parti NPP kala ai yang ta kinong rep sensar per kinong rep kuai de kumbalong menta ngakwa ban pentip hi ba kani ka CM Assure scheme kadang duna bah kanong kinong sim benta lani ban sim ya ke jingirap kadau kalong ba bun na pening kinong rep jungi kimpat beipang lani kimpat tip bah ya karukom peniat jong kani ka scheme jadi nomor kata-kadau pangilap belong yang ni kerja alam matasi ban pensyai hakmat kini kinong yalam jong kinong rep ba kinlej ban pensyai syak kinong rep jongi ni barong itip bakador jong sensar kelahir siapa palat ndrei ka sorkar kalawan syakmat ban ai ya kata ka jingkersian ban yarap ya kata ka benta ka ba lese kini kinong rep jongi kidunong de hangta ba kalabu da kador ba ya grade A lani number 1 kador kalom santengka ya ka grade 2 lani grade B kadai saupo but grade 3 kemudian grade C kadai lai potengka
Kambun sin kinorep jungi kibala lani kibakot bor kim shim ya kini skim ki up ba let's say odon ki mahajon kibawan ban kampelai ya kedua ke bahe compare ya kata ndrei kani ke cipun up nakalian ke parti nak ke surkar jungi kalong ya kito kinorep kibala sutu kebala dunong sepapalat ban babret lani ban penpuut ya kani kamar biasa ke sorkar ke kloy berkhir ya kani kamar ha kedor ke mubuh ke jingi ke baar kalong ba ke sorkar ke labu ya kata ombit lani omde bentam ya ke praspa kilo dia kata ru na pedeng hinong rep jungi kilapun semua ba haki don daki hajar kilo usensa dia minta ondino tang praspa kampoi seno kata kajing erap ini nomor ya kata lembah kani kajing elang asi nilayo ya kajingmut keberkat nilayo ya kajingmut ke bakila ai baki bangingin ra ya kani syaka sorkar bangin ai kajingmut syaka sorkar ba dang dehi bantang penkiu ya kilo naka praspa senek bat kumjo ya kador lo dala dang dei ban penkiu sakawai dia kalong hakajing suki ban register yaki nongre bonsen dako buram ya ke department joka agriculture ki officer ki simpor ban lej ban pendep ya ke kam ban inquiry lane ban pendep ya ke inspection lane ban pendep ya ke registration te hoy ni sutu ba kira don kita ki kinong tray syatih po ka grassroots ki bayarap ban le ya kani ka kam ban tempoy ya ki keteng ban register online ndre wat kita ro ki ong hangi kita ki volunteers ki bat yarap ki ong bangi ngimpat pay phang ha halor kani ka scheme te kumno ngin patai sa kinong rep yan namar kana kadaw nakaliang ka department ngi kentu bakadang dehi ban pendekam hambon ya ka awareness campaign namba kini kinong rep dongi kinang yo ya kata kacing tip halor kani ke skim CM Assure ladon kumbasan hajar nerius pa sangpo nyumut ki farmer ki bala register hadu mentah hadu kani kadang de hadu arpoi tarik bulan April kani ka information ka banga ngayo kadai na district horticulture officer Andrei kumanga pek manga da na pedeng kini kisan hajar nurus patam tang sau hajar sispa kidei kibala approve katamut kibalai la yo ya ka sanction but ya ka pisa kumbala pelaj na ka sorkar kadon hangni Ahmad Jonga kadai sanklor rapo arlak te ni don kam bangi nang pentrai borba ya kan ke skim ban penkot ya ka cingirap siap kini kinong rep dungi haka jo kapor kasiam assure kepada ya kinong rep kuai kadai ru ka skim ka ba don kam hakum kani kapor mar ka jingyap tram jo kuai ka balalong siapa palat mentah ka jingyap tram kalapur kalek saudong idon i presiden naka West Khasi Hills iong wat menchua kam pat judon rei mentah kalapur sekat South West Khasi Hills bat West Khasi Hills hukum jo ni don kam nakalian sorkar bahkan hak yang kijirap marmar ban senrek dawai lane ban le kano ban te lakam ya kani kajing por jong kani kajing pang yap tram jong kuai oi kasiem assure gadon nrei kalong hi ka kajirap ka ba sulong tang kalong temporary nrei ka ba permanent solution kade bangidei bangin ai ya kidawai ki ba paka kidawai ki ba biang ban petim ya ini ditenrai kuai jungi isim arteli kabentang kami keren takeaway ila ada pendam mana yang duka si commercial scheme kabala pensyai desa de andre ya kan kawai pat kaba kakam ada pelong de andre kasudon kacikut bat kacikut slam nak kalian jogi bor ki badai ban penpoi ya kan oi semua kata kapag kata ka fertilizer tam ya urea kadi ban kiwi de ya kan ke scheme no archar hat saw
ladep bandis continue daka sarkar ka bari aku tu kupor kawan ka MUA government te hadin kata da kajing yakhi jung rep kepala her kajing yo jung rep khamtam ki jhur kane ke kathan ka ba khlem ka doi sbo omla chu ban panmi yaki jhur yaki jing khamtam ku phan so sao bat kiwi iki jhur nomor kala amlin ke kedo la her syaka sanpor 20% dia hadin kata kelakta ya kayo kokot kelakta ya kupuli kuputhi kelakta ya ka jinglong jingman ke jingim juga no but they hakin ka jiwan juga sarkar MDA ngila ya pensngo syak sarkar da ko syakapor but they ustam arcaran poar da kaliak jong government kala restore biang yang di skip kala reinstatement kala wara biang yang di skip ban ai subsidy ya ka doi spot dia nado arcara poar haptam ha upenai noba ter hado benta usnem pada Januari karukom ai ya ka sebo subsidi shek du rep kada poi ha karukom ka babiang bat ka ki poi ha kapor bapak ba udon kam bat ka poi hiru kat bandon kam upai ta tinai ka balong ba hakini ki snem suwa ka election FDC banai ba ar kamtam hado benta kamura ka chinge ka bakrau ya ki do da pijungi ba kap poi syu ka doi sebo ha kapor ka babiang but kibabun ke bapoi kedai neki open market keba khalam authorized keba kalam illegal ngila abano but ya kani nagalang jungi ngila isinkia bah ada kajingya lamlang i search yang plek ibadai zaman juga farmers front ke jungi langgat panga ngilek bani kendu ngilam hakmat ke sarkar nakadau kajing long kerki juga kampa ngilapa poin ben i agriculture minister ndai ilejing lej sabar mereka kam gal karke ngile kedo pati DCM iba perstundan song di nagalian jungi ilai singkha pada hadin kata ngilai follow up bat ki officer ki beriban baik bat ke make of it nata bat agriculture department bat omdai tang kata ngilo kontak syaka factory ka badai ka kepala authorized nagalian juga ministry bat penpoi syangi ka kerteng kata ka biwi FCL kemudian nanti hapo dubrigar bat dibrugar bat hadin kata ngilayo tang sityo ngilayo ya response bana kalian cu marketing manager nang the ngilai kontak bat isa beri chairman ni jungi ngilai kontak bat isa proston ru ba anak men galapoi menta kasbo galapoi pembasan spa metric ton galapoi hanti kodi bat kabasak mata kalong satang ban sulif na kalian jongka make of it ban lif nak tian koti ban penpoi hasilong ban ai sia kini ki authorized dealer ijungi keba gila don haman laki snong ibadon nak cong kalisen kata ka retailership keba gila ai but dei hang ne keba longo pat kindat nak kalian jingi kum kafran bahado matang dang yok komple bakane ka authorized company kaba kamla ban penpoi ya kasbo syakinung rep hakador subsidi balabo do government dihendri kini pat kibaya open market keblong illegal kaya mon hadok menta ban kide hakador kemarin bat menta ngila isin kia ba kan poi hakar kom kebiang ba what ye kini pada kibaya illegal kebangi te kelong ba omdei tambalong illegal hendri ngila syamru ngila yo ru komplain baki penpoi ya kamar da kalau standar ka quality ka boblong nomor kalong illegal omdan manu ban check omdan manu ban tuklar nak ada yo melek ka bomon te nak yang jungi menta ila ya chakmat ya kene bani pengkre ba nak yang sarkar kene ban khangno ya kene ka ya illegal hande ban ai be tang leng baki authorized dealership ban leng baki retailer ban poi sama lekshno bat ka sarkar bat kumchu khamtam ka megafet bat ka agriculture department ban kini sim khia bhai yang kene kam bakim dai ben kensting bakane kene kayap ka im kujung paina to hoanyi don kami ke organik te henry hakan ke khandau ka banda kemudian hai niki is kasil ke jungi khamtam ka bala lada kan nyopo prakusnam ila penan kam da kan ke spo ka chemical fertilizer bala introduce hi da ka sarkar omla syo ban convert immediately ya kane nakatai ka bangi laco pen kam da ka spo syaka organik Borok ki kuat organik, kuat kinong rabu ki ong ki kuat organik. Tenrei yamata kata kasbo organik kasokar kampala ke ban penbiang. Kacihikai kampadio, kijingerap kampadio. Immediately kamlong. Meladang iperan kam
kulumat kan orang kejingyap tangan kabasar kai ya kino rep kejingi ke bodan hang ne hoi cek Kauro Hills kepada ka kendo kadang long virgin kadang long thamai ngila baik bania daka organik om dan kamat pendekam begini sebuah om ka fertilizer ba cheki wiki de ke benta hari hai ni benta ba jurap jur ngimla kena tadam ngikat bat ya kino rep ban yesim khalang bat kham tam ya ka sarkari ke usar kham tam ke usar lebak akri sudah departmen bat ki ki departmen ba kin penbiang yang jenuh kam jong norep bat ha ke jogo por ya kada kajing terang kajing target jongi hibar lang ban wara ya ka organik kada organic state ya ka jala ka jongi kham tam ki jur ngini trelang regat leng bak sistem ka wabiak kanang bakat hong ka bengi kwa kolong nam badak sing halang jong bor